għaddew fil-ħin ilni għaw satejn u issa d-dejja skur li wasalt kiku bil-mixit laq tal-linja jaqbillek id-mur fejn tmur tal-linja jaqbillek għax tasal żgur għalli jixtaq bizlek stenna fik għax ix-xufiera jaħdmu skont l-abbi tal-linja jaqbillek bix-xaraban ġejja il-bass tal-ajruplan taraw li l-kemmuna taħtkom. We'll be landing very shortly. Please fasten your seatbelts. Kemm rajna riklami fuq il-fuljet lebda wieħed ma semma dak ir-razzet Flyaway Kemmuna Airways xi pjaċir donni rajt ħansir. Whoa, we're going to Kemmuna. Whoa, bejn Malta u Għawdex. Wow, kemm se nittantaw nisa. Wow, f'nofs il-Mediterran. Wow. Tal-lejl kien sajaq bad li vera taġen waqt li kontri qed għaddejt mill-infern front li jiena Bin Laden bid-daqna u t-turban imwerwer qed nistaħba x'imkien fl-Afganistan. Ħarġuni għal ftit ħin minn ġolerin sħajjilt li Malta ħofor kullimkien ġibduli biċċa video għal nettu Super One sellejt għal tal-familja minn ġo l-Afganistan. X'imkien fl-Afganistan, x'imkien fl-Afganistan.